Check. Mayep ayabak po kaya katamongan. Iyabe tala po karing panalangin tamo ding kapatad tamong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Jeril Malig Asuncion at Miss Bianca Kyle Mariano Solis, aparehong manok nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king October 24, 2025, ang maganap king Paris of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Romel Angelo Season Kiambao, Amanoknangan, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Aria Caris Regala Nicdao, Amanoknangan, Bulaon Resettlement, Phase 2, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king October 25, 2025, ang maganap keti Good Shepherd Parish. Mr. Mark Kenneth Navarro Kasama, Amanoknangan, Kamachilis, Mabalacat City, Pampanga, at Miss Micaela Don Quizon Payumo, Amanoknangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king October 31, 2025, ang maganap king Good Shepherd Parish. Mr. Bonnie Darwin Yulamli at Miss Jaisel Castro Naig, aparehong Manoknangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap king Paris of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya kataming ating balong nanumang bage, amalyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukat tamo pong sukat dang ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo po yung kaya katamong banalamisa para king kapasalamatan na ning balayanan ning Maya Papastol, antimurin para king kapasalamatan dari Miss Corazon Nicdao, Annalisa and Edsel Villapando, Eduardo and Frida Gomez, Gloria Matic, Dio Samia, Remigio Carreon, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Darren Escoto and family, Irene and Kim, Shirley Ann May Carlos, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dolly Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drugstore, Sweet Avenue Food Services, Mr. and Mrs. Noel Di Mabuyo, Kasupanan Family, Kambeda po, Ringkarelang Pamilya. Para king makapasubaling kaya Duanan Dadi, Mamerto and Sinya Dison, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Dison, Kabeda po, Ringkarelang Pamilya. Para king Aldonang Kebaytan Maylin Puno, Aviana Rain Dizon, Ria Di Malanta. Para king Malagwanang Kapaldanan, Rosie Gopez, Lilia Layug, at Jerry Cortez. Iulino sana king kayarian ng maligay ding kapatad tamong Mayango Nabie, lalong-lalo na ing kaladwada di Among Bong Gopez at Among Mar Miranda. Annalyn Maniago para king kayang 40 days. Para king death anniversary, Ingrid Malyari, Fernando Mercado, Rogelio Flores, Renato Kaiser, Maximo Tolentino. At king kaladwada di Fatima, Mark Christian, Tatang Mau, Gregorio Jr., Benedicto, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Delfina, Hilario, Jennifer Margaret, Prialo Sr., Priscilla, Jaime, Norberto Jr., Normita, Fredelito, Antonio, Gregorio, Remedios, Manuel, Milagros, Segundo, Isabel, Asuncion, Jonicia, Maximo, Rita, Severino, Jesus, Clarita, Arturo, Helen, Francisco, Antolin, Dalisay, Danilo, Melissa, Pedro, Norma, Faustino, Juliana, Leonardo, Toribia, Antonio Mercado, Ana, Arturo, Nicolas, Iluminada,
Carmen, Ralph Lawrence, Lori at Ding Sablang Kaladwa. Miti po ng ting meto nga pamilya, makiabeta po king dalit a pamuklat. Makatipon tamo anting meto nga pamilya ning Dios. King lagyunig pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, ing pamakiagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayungan. At keka antimurin. Metong niya namang lupa ning kasalpantayanan, ing pamaninton paralan. Mamaralan, gamitan ning kagiwan, gamitan ning talino, kabyasnan, banmaninton paralan. King Ebanghelyo, oy ting pawagana, ning Ginoo, karing kayang disipulo. Nya batang maging karapat-dapat, makisulog indulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili, at misan pa nyawaran tamo'y lunos na. Mitmong kabakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko. King Diyos, ang mapamakalulo,
At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko, kang nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos, sa mayupain tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa ginumi, ing sablang yuyutos mo, mumulingan king lugod mi keka, at karing kalupaming tao. Pagkalub mo sana kaya kami, ingapak yabutan ming miras king biyalananga, king kapamilatan ning kapamintuan mi king kaburyan mo. Iti po aduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyam po ang magari kambe mo king kametongan ning banala espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang ibat king libro ning Propeta Amos. Makiramdam kayo kaniti, ikayong dadakurak kareng taong lipit at bisang sumipil, kareng pakakalulong memalen. Ikayong sasabing, bakit pa kaya milabas ing bayong bulan? Banakeng makapamisaling mais. Bakit pa kaya milabas ing sabat? Bami ng apisali ing trigo mi. Kanita king pamamawas mi, king takal, at king pamitas mi, king alaganan ning pilak, king pamamirait mi, at king pamanagin kareng timbangan, saluan milang pilak ding kalulu, at alibayan mila ding lipit, king alagang kapari sa sandalya, at pamisali mila pati ing sepunan ning trigo. Ing Gino susumpana king pamagmaragul ng Hakob. Kapilan man, eko kalingwan ang isano paman, king pamanya patyo. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Puriyan niya ing Gino, uling tatasne ing maluka. Puriyan niya yung Gino, uling tatasne ing maluka. Puriyan niyo lareng dapat na ning Gino. Puriyan niya ing lagyo na ning Gino. Mipuriya ing lagyo na ning Gino, ngeni at angga king alananga. Puriyan niya ing Gino, uling tatasne ing maluka. Ing Gino, makaigit siya upaya kareng sablang bansa. Ing ligaya, lalagpus na king banwa. Nino mo ing akabas king Ginong kaya katamong Diyos, ang makapukmatas king trono na. Makanyan man, durong dunya ibat king katasan, bang ing banwa at ing labwad, kayayang lingusan. Puriyan niya ing Gino, uling tatasne ing maluka. Ibat king alikabok, babangune ing kalulu. Ibat king dinat, tatasne ing maluka. Baneng pakisiping kareng prinsipe. Wa kareng pamuntok ning balen na. Puriyan niya ing Gino, uling tatasne ing maluka. Pamamasa ibat king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Mumunang dili, uli nito, panagkat kung sukat lang iampang ding kayadonan, panalangin, pamamilatan, at kapasalamatan para karing sabla, para karing ari, at para karing sablang tatalan katungkulan, ban kanito, mikatahimik at payapa tamong pamibiyebe, mitnong kabanalan at kagalangan king sablang paralan. Iti mayap at binang makatula king Diyos at talapagligtas tamo, amag nasa king kaligtasan daring sablang tao, at king ganap apamangilalara king katutuan. Uling atin metong mong Diyos at atin metong mong talapamilatan king Diyos at karing tao, i Kristo Jesus ameto nga tao mismo, amidaon king sarili na, anting sakripisyong pamanatbus karing sablang tao. Ya, ing katibayan abinyening Diyos, king karampatan a panawon, king ya, buri na lang mikabus ding sablang tao. At ako, mitulduan kong maging apostol at talapagbando kaniti at maging meto nga talaturo ning kasalpantayanan at ning katutuan ay ti karing hentil. Eku maglaram, ing katutuan yaing sasabihan ko, inya, king balang lugal, buriku king ding lalaki manalangin la, lalaking tapatalub, makapitas karing gamat da,
king pamanalangin, alang kamwa at alang sigalutan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Ganakanyo nung nuwanti ing kalamalub ape pakit ning ginuta mong Yesu Kristo. Nung makanano yang pepay luka alang-alang ke kayo. Bistaman mabandiya, ban kanita king kalukana, ikayo naman papalyarya na kayong mibandi. Ing Ginoo man tabi ake kayungan, At kaya ka, antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Sinabi ng Jesus karing alagad na, kanitang misan ating metong nga taong mabandi, atin niyang katiwala, siplong da kaya, kinging katiwala ng yan, sa samantala na ing pibandyana. Pepayaos na iting katiwala at nga na kaya, nano'y nga babalitan ko tungkol keka, munyekang kwenta tungkol king pibandyan, apig katiwala ko keka, uling masisanti na ka, king panga katiwala mo. Ing katiwala nga na, king sarili na, nano kaya ing daptan ko ngeni, ingamo ko, umena na akong si Sanchan, king panga katiwala ko. Magobra king gabon, kuwagyo, magpalimos, makarine naman nung daptan ko yan. Balo ko na ing daptan ko, kanita, kabud milako ko king obra, atin kong ayasahan mabisang tanggap ka na ako, karing pibale-balera. Inaos na lakanita, anting katuangan king amo, ingamo na, king minunang dinatang nganang kinutang, nuanti ing kautangan mo, king kanakong amo. Dinala na bariles alarong olibo, nga nang may kibat. O ining listahan mo, nga na kaya, lukluk ka, at isulat mo 5 pulo. King metong pa nga nang kinutang, oy ka, no naman anti ing kautangan mo. Dinala na ka ba na trigo, nga nang may kibat. O ining lista mo, isulat mo 80 pulo. Inga mo na niting mapamirait akatiwala, pinurine ing kayang katoswan. Uling dinganak ning yatong iti may gitla katalinwan, kesa karing anak ning sala, king pamakiyadwangan da karing kalupara. Inyasat sasabyan ko kaya kayo, ing kwalta, bistaman makidungis siya, sukat yang gamitan king pamakikaluguran, at king antikaniting paralan po tangala na kayong kwalta, at inako mangayasahan tanggap ke kayo karing kakarinan lanangga. Ing taong apaniwalan karing mga lating bage,
apaniwalan niya naman karing mga ragulabage. Ing taong emo apaniwalan karing mga lating bage, emya naman apaniwalan karing mga ragulabage. Nung kayupin maging tapat king pamanalan kwalta, bage ang makidungis, makananura kayong apaniwalan king tunay kayamanan. At nung era kayo apaniwalan, king eke kayo, ninumoing munyeke kayo, ketang talagang parake kayo. Alangalipan ang makasuyong miyagnan karing adwang Panginuan, uling malyaring pikasama ning metong at luguraning kadwa. O kaya maging tapatya king mumuna at tikusane ing kadwa. Kayo naman makasuyong miyagnan, king Diyos at king salapi. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap abak po, kaya kayo ngan. Maya payabak po among. Ating metong nga lalaki, maragulya problema. Tambak yang utang, alayang pera. Nya, linob yaking pisamban at menalangin. Siniklodya kaya tangarapan ng imahin Santiago, Apostol. Nung menakit na ko ang larawan ng Santiago Apostol at inyang kabayo. May nga diya nga na Santiago, mangailangan ko pong pera. Pakisabi ko po, biyahin niya ka na ako yung kabayo yo. Ipisalike po. Nga na. Promise po, 50-50 tamo king abli. 50 kaya kayo, 50 ka na ako. I-donate kaya po, kimpisamban. Nga na. Yari na may nga di, minuli ne. May ngasdan niya, kahuli na karela. At tsuya kaya ngarap na ning pasbol ning balena. Ing maragul at matika sa kabayo. Lepitan ng kabayo, bitas ang pinulay, bitas ang pinalag. Nga nang minisip nga, oy nina siguring kabayo abinye ng Santiago kanako. Nya, dalane kanyang kimpalengki, bani pisali. O nang papunta kimpalengki, atin niya nga dalana na manok, tikol-tikol yung manok. Dimpot na niya naman yung manok, bani pisali kimpalengki. Kadatang kimpalengki, dinina nung presyo. Ren kayang paninda, kabayo, 20 pesos. Manok, dinala na 1,000. Nga na. Ating makakwalta, may ka-interest kayong kabayo. O sige nga na, salwang ko rin kabayo, kamura na yung kabayo. 20 pesos siya mo nga na. Opo, 20 pesos siya yung kabayo. Pero, po pwedeng salwan yung kabayo, nung salwan tang manok. Magkano yung manok? Dinala niya po 1,000. O sige, salwang ko niya naman yung manok, pero wala akong pakialam kay manok, kita mong kabayo, yung buri ko nga na. Pero selinong parehas, uling asaling kabayo, seling manok. Kaya rin daw nga benta, muntanay kayong pisamban, siniklodya kayong harapan ng Santiago, kalupa na po ni nga pikasunduta, 50-50 kataking abli. O hindi po yung 10 pesos, abli yung kitang kabayo, nga na. Ingkutang, memorite ya, oli? Memorite ya? Mukha na yung memorite. Talaga naman 20 pesos siya halagay yung kabayo. Itang manok yan dinala na 1,000. Well, technically, memorite. Pero in essence, memorite ya. Nga palagi ako payawos niya namang Senator Lacson kim Blue Ribbon Committee yung lalaking ini. Nepo. Wari ating kanta, itotoy ba to ating yung kanta, nga na, biyasayapin, king kalokwan. Karas king kalokwan, dakal talagang taong biyasang gawa. Karas king kalokwan. Nyapin nga ng Senator Lacson, kaya tameto nga interviewan na wari, kung yang galing nyong yan, ginamit nyo lang sa babuti, nga na, hindi na sana bumabaha sa Bulacan. Wapi naman. Nung ginamit damoing gelingan, kabyasnan, kagiwan, king mayap,
our world is a better place by now. Kasanting na sana kabilyan ng yato ne po. O nengali, dakalataong genius karasking kalokwan. Pero aliwayan yung pisasabyan tamo. Uling palagi ako sinawa na kayo keng pilanan Domingong makanya ng pisasabyan. Imburi kong pansinan ngeni, itapang galing. Itang galing na nitang mapamuray takatiwala. Ewari nga na ning Ebanghelyo, at pinuri ne ning Panginoon ing mapamiray akatiwala. Bakit? Uli na ning kayang katoswan, pangatuso, pangawais. In short, the Master commended not the dishonesty, but the shrewdness, the cleverness of the steward. Ing kayang galing dumiskarti. Pota pong sinabi dang madiskarti ka, negative yabo rin sabyan, haline maneware. In fact, it's positive. It is not pejorative, but positive. Kasi, pota sinabi dang madiskarti ka, burinan sabyan, biyasa kang mamaralan. Buri tala rin taong madiskarti. Ako, buri ko rin taong madiskarti. Biyasa lang manintun paralan. Makanano na pepakit nin taong ning mapamuray takatiwala, ing kayang diskarti. Mumunan dili. Inya nga balo ng milakone pangakatiwala, masisanti ne. Nang gewa na, migpanik ya. Eneman migpanik. Nang gewa na, minisip ya pa. Nga na, aru, lalakoda na ako. Masisanti na ako kanini. Nanggawan ko. Ay, may na ako katawan kuwag yung sarol. Marine na ako man magpalimos. Balo ko na yung gawan ko. Nga na, minisip ya pa. Ya petaranta. O itang mo muna siguro pag nakakiyakata mo. Potang miyarap ka king mabayat a problema. Kapay taranta. Kapay sira disposisyon. Mo paboren mamamate ka disposisyon. Misip ka. Dinina na kang kabyasnan kagiwan ng Ginoo. Gamitan mo potang mamarap ka king mabayat a problema. Dabing-tambing pay depress. Agad-agad pay sira lob. He kept his cool nga na. Kapay taranta. Papanatilyan me ing mabye disposisyon. Ing kadwa, pakanano na pepakiting kayan diskarti, he was resourceful. May maralan niya. Ginawa yung paralan. Niya kabud sinabing, ay, bala na pen. Potang milako na ako king obra, bala na. Bala na Batman, nga dareng dakal. Tama kanya ning kasal pantayanan. Alya. Potang mirap ka king problema, malyaring bahala na. Mabiyasa kang mamaralan. Potang halimbawa po mga di kayo, ating kong mabayat a problema, at pangadiyo king Ginoo, kabayat na yung problema ko, ingutang ko ang gambatal, ing kana akong problema king opisina as ng karagol, bala na ka Ginoo king problema ko. Palagay po matulay Ginoo kanta, is that an act of faith? Itang sabyan mo king Ginoo, bala na ka Ginoo. Anti mo na sinabi kaya, solusyonan mo yung problema ko. Ang gandirit na solusyonan ng Ginoo yung problema, tamo magdili-dili Nyapin binyena, pebore nang dumalan ka king makanya na problema, king makanya na kapagsubukan, uling atin niyang parasan, ating sangkan. Potang kay pasolusyon me kaya. Naburi ning Ginoo yung sabyan ta kayang, bala na ka Ginoo, you do it. Imburi na ning Ginoo, let's do it, Lord. Gamitan mo yung kekang galing, gamitan mo yung kekang kagiwan, gamitan mo yung kekang diskarti, ban manintun paralan. Makanya niya yung kasal pantayanan, manintun paralan. Nga naning metong ko nga basa, faith finds a way. Ewari po ating bangko, yung tagline na, we find ways. Nano ita? Video, o nangyan dakalamanga scam. We find ways to find alibi. Bang anita alam mamayaran. Pero, faith is finding a way. And if there is none, it makes one. Nga na nga basa ko. Naman. Atin at ating paralan. Ating problema nga lang solusyon. Panwalan niyo po, ating problema nga lang solusyon kimbye. Nung yung meto nga problema, alayang solusyon, problema yung ngaos kanyan. Kasi yung balang problema, atin yung solusyon.
If it doesn't have a solution, it is not a problem. Nya nung ating kangarapan na problema, atin niyang solusyon yan. Among, alaya po atin niya. Gamitan niya mo yung kekang isip. Gamitan mo yung kekang galing. Kakabod, makamula lang, bahala na. Dinina na kang kagiwan ng Ginoo. Gamitan mo. Nobody is immune to problems. Ita mo nga natintangan na harapan na problema, atintangan na harapan na kapag subukan kimbye. Ingkukutang na ning Ginoo kaya katamong yan iking ebanghelyo, agyo mong mamaralan, agyo mong maninton paralan. Yan na nakataman din na ning Ginoo, problema nga tamo solusyonan. Yan na nakamandinan pupusanan, mo agyo. Inganyawara na kaya katamo, matibe kasalpantayanan, manintun paralan. Gamitan ng binye ng kagiwan, karingarapan mong problema at kasakitan. And it is only possible if we have faith. Nung ating kang kasalpantayanan, faith, the kind of faith that doesn't only move mountains, but the kind of faith that find a way. The kind of faith that finds a way. Manintun paralan. Kasalpantayanan, mamaralan. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo, king Ginong kaya katang Diyos, ban iarap no ring puso tamo, karing tune, ulaga, manatili kapilanman. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para king Santa Iglesia, bang maging metong yang susuyong iglesia, at metong a iglesia ring kalulu, apatutu king kaya pa na loob ning Diyos, anting metong mabye talimhaga ning pamirakayan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karingating responsibilidad, king politika, pinansya, at ekonomiya, banging katuliran at malasakit, king ikakayap ding sabla, yang mantabe karelang desisyon at pangimot. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing mabiyebye, kapamilyatan ning obra ring karelang gamat, banding kapararang tao, kilalanan daing karelang dangal at ing kasuyuan ayayang pang dakaring sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing kalulu, ring malalawe mababa, ring dimut apangaugne, karing pibandyan ning yato, bantanggapan daing matampa rang dake. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing komunidad tang Kristiyana, bang mikakatuliran, busal tamo at malala mamalasakit, para king ikatulan, ning balang metong, banging kasakiman, munyedalan king pamikarayan at ing munye at dirya king malugod a pamanyuyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan, at iuli no sana king karyan, ning maligaya ring kapagtamong mayaw na biye,
Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngini adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang kapagnasan, anyawaran tamo king Ginoo ing grasyang, maging tapat akatiwala, karingkalam at kagiwan, apig katiwala na ning Diyos, kimbalang metong kaya katam. O Ginoo, kaya kaming Diyos, itimawa mo kami karing sablang dapat ming makasarili. Ipayabot mong miye kami para king metong at para keka, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos sigpang mayupayan toto. Tanggapanes saning Ginoy ting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal akapulungan.
O banalaig pami, malugod mula sanang tanggapan dingay na yayampang ning balayan mo. Baning ipawagara king kasalpantayanan mi, makilala karing banala sakramento mo. Tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginoman tabay ake kayungan, At keka antimurin, yat nayo ren pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos ing puryan at pasalamatan da ka, kapilan man at no karin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king maragula pakalulo mo, liguran meng tutu ing yato. Ang gana king tinubod me kaya kaming metong at talapangabos. Biryan mo ing miwangis siya kaya kami king sablang bagay, subali mo king kasalanan. Bamuping ako ang aluguran kaya kami, itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngening king kapamintuana kaya ka, mga intulid kaming pasibayo karing kalam mo. Kalam mabinating mi, king pamikasalang e pamaminto. Ulinita o Ginoo pupuryanda ka kambering sablang anghel at banal ning banwa. Daralit kami ngaming ang pupuri. Ikapining banalo igpa, ikaying sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoy ti pangambon, ban pabanala na la ringayin mi, at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lob dinaw ng biyena kim pamaylas at kamatayan. Kinuha niya yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at binyene karing kayan disipulo at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye. Darawon mi akeka iting tinape nimbye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talaka darapan mo, ban sumuyo ke kami. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanala Espiritu. Ganakan meo igpa, imbanala kapulungan mong makalaganap king meto, yato ban miganap ya king lugod. Kambenang Leo, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, Pasiano, kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayaryan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyalananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, Isan Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan kay kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tuto, kagum nimbanala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung sikanan, gelingan, gamitan ng kekatang kagiwan, maninton paralan kayabe na ning Ginoo, karing kasakitan o problemang kekatang harapan. Kimpanalangin tiro ng Ginoo tang Jesucristo, kekatang.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kaso paning kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami. King panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan, ampon ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, sa igpaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaboryan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Ing problema taking kapayapan ating solusyon. Kailangan tamo mong gamitan ing kaya katang gelingan at kagiwan. Ban manakit paralan. King masayang paralan, idakit tayo kimbalang meto ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Nyoing ginuta Jesucristo, ing kaya katang Panginoon, amig tiwala kaya katamo karing mangaya pabagay king biye. Mapalad tamo itamo ausanan tanggap king kayang katawan. Ginu, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, dala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, antabayanan mo kami king kukupas mong kasopan. I kaming biryan mong meses sa king banal mong sakramento, ban king misa at king pamibiyabiyemi, kamtan ming bubungan na ning pamangabos mo, tipuaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tapa po. Kapabalwan po, kafiesta ng San Pedro Padre Pio, king daratang nga Martis, September 23, may pagmasusyan niya ing kafiesta ng San Padre Pio, paulinaniti, ating misa, amidawon, anting parangal kaya, amaganap itang alas 5 na puninggat panapon. Agkatanla po ring sabla, lalo na ring ating debosyon kaniting mesabing santo. Kafiesta ng San Lorenzo Ruiz de Manila. San Lorenzo Ruiz de Manila, iyang mumunang santong Pilipino. Mipagmasusyan ing kayang kafiestan king daratang a Domingo, September 28. Anting kapagsadyan ding makatuki ilaring tuntunan. September 25 at 26, alas 4:15 ning gatpanapon, Rosario at Novena. Itapong alas 5 ning gatpanapon, Misa Triduo. September 27, alas 6:15 na ning abak, Rosario at Novena, alas 7 na po ning abak, Misa Triduo. September 28, Aldoca Fiestan, 5:30 na po ning gatpanapon, ing banal a misa. Kaya rining misa, tuki ing solemning prosesyon. Agkatan laring sabla, ding pamilya ding OFW, at pamilya dining maglayag king karagatan o seafarers, bantumagon kaniting banal a misa, uling San Lorenzo Ruiz iyang patulunan ding laiko at magobra king aliwang bansa. Antimurin po, Inggoso 2025, metong iyang matuwang tradisyon, nung nuka rin gaganakan tala ring kaluguran tamong miyangubye, kapamilatan ding dalit at panalangin. Kaniting banwa, magawayay ti antining akasanayan. Ding perang malikom kaniti, magamit la, anting paunang pondo, king pamagpagawa na ning kikatamong retablo. Dakal pong salamat. Maya payabak po kikatamungan. Any po basan kay kikatamong statement of income and expenses for the period ending August 31, 2025. So the income derived from mass collection amounts to 256,756 pesos. Mass intentions, 49,200. Baptism, 41,300. Canonical documents, 3,700. Mortuary, 33,000. Office donation, 24,538 pesos. And online donation, 7,700. So, mika gross income pong 416,194 pesos. Muntatabang po ka ring operation and parish rectory related expenses. For the operational expenses, ilapin po ding makatuki, salaries of personnel, 46,000, stipends and volunteer allowance, 66,000 pesos, fuel and transportation, 7,000, communication allowance, 5,800, office supplies, 4,168, mika subtotal pong 128,968 pesos. Kaya naman pong parish rectory related expenses, at ilapin po ding meals and subsistence, 19,792 pesos, utilities or electric bill, 16,499 and 93 centavos, miscellaneous like laundry and routine cleaning, 3,000, ing subtotal po is 39,291 and 93 centavos. So, ing total po is 168,259 and 93 centavos. So, the excess from income over expenses
is 247,934 and 7 centavos. In distribution, the Pureni, 50% for parish fund amounts to 123,967 and 4 centavos. For the 50% share of the parish priest discretionary fund, 123,967 and 3 centavos. Kaya naman pong parish funds, as of July 31, 2025, funds available is 102,027 pesos and 75 centavos. Ila po ding expenses, dening makatuki, repairs and maintenance and construction plus labor, 67,475 pesos. Church expenses, 10,379 pesos. Change oil is 535 pesos. Flowers, 10,000. RQS further studies, 10,675 pesos. Third Sunday collection, 5,000. And representation is 18,072 pesos. The total po is 122,136. So Mika fund balance deficit pong 20,108 and 25 centavos. Add the incentive during the 10th anniversary raffle tickets, 500, and the 50% share for parish funds. So total 123, the 50% share for parish funds is 123,967 and 4 centavos. So the total funds available as of August 31, 2025 is 104,358 pesos and 79 centavos. Kaya kayungan po, dakal pong salamat king alangsawa yung pamanyaw at pamanyuporta king kakatamong parokya ing Mayap Apastol. Kaya pong October, mag-umpisang October, may biyanaw po rin sulat para king kakatanggoso. And then detalye na po ni tang kakatamong financial report at yun po kay ngarap tamong bulletin board. Dito po interesado, lawin nyo na lamo po rin kaya katamong reports na po. Talakadam. Kasalpantayanan, mamaralan. Ingino man tabi kaya kayongan. At kaya ka, antimurin. Idugo yung buntok yung parang bendisyon. Tara, maging mayap tang katiwala, karing hanggang mayap ng kalam ning Diyos kaya katamo, king kasuyuan kaya at karing makapadurot kaya katamo. Maging mayap tamo sanang katiwala, king metong at metong kambening bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapang masosyal mi daw ne, umena ko king kapayapan at suyuan niya yung Ginoo at ing kapara yon tao. Salamat, King Diyos. Gracias Domingo kaya ko nga po.